No sleep, no sleep. Stigao je na red 9. po redu, klip u kome svi uživamo, baš zato ga i donosimo. Uživajte u klipu. Ovu igru smo verovatno svi igrali, ali ima onih koji nisu, tako da je danas među igrama za slabije računare. Igra je izašla pre 10 godina, ali se još može igrati. Na raspolaganju ćete imati jednog konja, prava kaubojska atmosfera koja će vas zadiviti. Pravo je čudo da ovu igru nismo predložili ranije, a igrali smo je mnogo puta. Za razliku od većine sportskih igara, radnja ove igre se odvija na ledu. U pitanju je najpoznatija liga u hokeju, NHL, koja nudi dosta napetih utakmica. Posle jedne kaubojske, jedne sportske igre stiže jedna strategija koju malo vas zna, ali to ne znači da je ne trebate zaigrati. Jedna od modernijih igara izašla 2014. odlikuje dobar gameplay, dobra grafika kao i sam princip igranja iste. Just Cause je akciona-avanturistička igra, prva u istoimenom serijalu koja broji 3 fantastična dela sa odličnom idejom same priče. Izašla 23. aprila 2009. i prodano za 1.000.000 primeraka, što dovoljno govori o kvalitetu same igre. Da budemo iskreni, i mi prvi put čujemo za ovu igru, onda smo pogledali par gameplayova i shvatili da se radi o prosječnoj igri koja može da zadovolji korisnike slabijih računara. U pitanju je klasična trkačka simulacija sa staromodnom i retro grafikom. Stigli smo do kraja 9. dela serijala koji broji sve više i više pregleda i podrške, na čemu smo vam puno zahvalni. Trudit ćemo se da opravdamo očekivanja. Do sljedećeg viđenja. Uživajte!